Betila. Dilandimba de kapana nente magafanana yenyanga. Betila. Betila. Makwanya. Viokale. Dimba de katuminang telefonana yenya. Yenya. Dilandimba de katuminang telefonana yenyanga. Betila. 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 Dilandimba de kapana nente magafanana yenyanga. Betila. Sélection. Victoire. Jambote kieno kangwa onzono wa Kongo diantotela mono wa mwaneno mono wa lekeno mono wa nkondeno Maria Masamba ngibiri byaka mulumbu kya uno mwamuki mfukaketo vana sanda ivava vatwina vatu mokelina emogo keto kya ndinga kikongo ingeta Jambote kieno kwa yeno onzono lu takutulanda mwamu tangwe yai yei ndonga onto ni singa kuza kutulanda kunima iluvene Jambote kieno teteto antika unanto mazolango kovela voto kutulantete ifunda ya matondo kwa mfumunzambi pongo tulendo utuvene yake mwela utuvene ngolo utuvene mavimpi mpasivo twamona na lyaka mulumbo kya uno kadi Lumingu lwa mvimba tulutisanga vovo katikati tukakia lumingu kya luta ye uno kya kilumingu lwa mvimba dodoko lo lumingu lwa mvimba ulichilivana kati hasivo twamona na byaka ilinavo ndonga ya wantu ifuidi lumingu lwa onso nolo tulutisi ndonga ya wantu mpe ilele muna mfulu za lupitalo kancho yeto tunayo moyo tunampe yema vimpi manunga yina votu vutuidi efunda ya matondo kwa fumunzambi ukutuvangilanga ma wonsono idinavo matondo kwa yena wonsono lu kutuvanange ntangweno ya kutulanda mwamummoko ketu kya ndinga ya Kikongo ingeta iwowo kikilu di fwanukini mutoma vuatu muna endingeto ya Kikongo uno kya lumingo mwamuntango ya ito tumavambula wola imosi pasivo twakovana yo mono yeno muna ndinga ya Kikongo pasivo twavatu muna kaka endingeto mwamuki mvuka keto mu YouTube itwenena muna nkumba Congo Talk Show mu Facebook itwenena nkumbo malongi makikongo mwamu tutavyokela mlokola kya ki gina mokena yoyeno idinavo luiza kutulanda una page neto ya Facebook malongi makikongo lwenda sona mampe muna kimvuka kya YouTube Congo Talk Show tunamwamuna hasivo ekisalukieto kienda kaka okuntwala mvutu idi kikilu efunda ya matondo kwa yeno onso no luta kutulanda ye ndonga onso nikuza kutulanda okunima matondo yaka idinavo unu kina mono mosiko ninampediaka yonzenjame uzikutu kingulo uno kankati kanzenja kokadi waluti la vokala kanti ndonga wantu mpeita kutulanda kina twamoke na yani nanga kabakala ko yani mosiseka disiunzula kabwa nkumbwani kike kalanga hasiboto yantika moko kiete dinafo lu baka ekunda yeno lubaka lutoma fonga hasibo twamoke na mwamu ndingeto vya Kikongo unantoma vovanga vo kiaku
kiangani ekikongo ndingame diao dina kikilu kadila ngavung tavove kikongo omabundi mafite seva kakon omeno mafite kalaga okumbazi ekiesi kade kyakina kyazaya bova endinga ntiame endinga nkakazeto ndinafu ngezi diaka mulumbu kya unu pasibo twamoke na kaka mwamundingeto ya kikongo kanti nteteto antika emoko keto mvene mvovo kwa ngwankazi kwa mbuta kwa mwaneno wantekolweno kadisunzula pasivo twayantika emoko keto kya mbote kyaku papa kya mbote nengo masamba kumbwame nlongi lutona dio panzu pamba ni nyemba pila mosi ngevovelevo monu mwana kwa watu nkaka enleki pa kwa watu nkaka vombuta pa kwa watu nkaka iwavu ngizi diaka tumokina mama matadi divo masono mama ndombe mambu mandombe ingeta iwa obo lutomene gwa yani obokelelo mnankumbwa lutonalyo kwa ndonga nkaka unamvovelenge vo mwana kena kwa wanta nkaka nleke kena kwa wanta nkaka mbuta kena kwa wanta nkaka mpese kena idina vo papa lutonalyo ovo mbuta lutonalyo tunana yani ovava tumoke na yani mambo matadidi masono mandombe intwa diambo tuvwandi lyo vava twavovela lyo kala diambo lyovo enkuja diambo lyo twavovela lyo kala masono mandombe idina vounu tuvutukididiaka mpasivo twalandilila kaka umana twayantikakala pasivo bantu batumabakisa bana kabatuma ko unu batumabakisa bana mpika bawa emoko kina kyanteteko unu wau bezaza yavo yeto andombe mpe masono metu tukalanga mao yeto andombe mpe tufete bulange tuluvo yeto mpe tunina ye masono metu idina vo tuyantikiliwa moko kietu tuneto vava kibokelelo munankumbu masono mandombe idina vo mpasivo wantu banakaba kalako kinatwa mokena emamu mambo nanga kibetuma bakisa kuvotu vovelevo tuyantikila kaka vanatwa sukila wantu banakabakala hokebebakisa wantu nkaka mpe bakala kwa kwanti kabatuma simba kwa umamu twavovela kwa idinavo teka ku tusasila ntete ovo sasila enkangwa onto nona kawakala ko mulungu twavovela masono mandombe keti masono mandombe kidisongele nkiki akina mpasivo babakisa bosi kweto tu kwenda na moko keto kya uno lumbu moko ko emvopo kwa ngemina mbuta lutonaji yenge diaka mukupana epova nzolele vovavo matsono atankaka tabanza vimagavo masono kaka salukandi soneka endinga kansi masono maubezi di mambo maingi iwau ewunu bosi bangula masweka mamuna masono iwau vo bosi watika bangula masweka mamuna masono mamindele pasivo yenu lubakisa pe eluzaya mudiambu duki yetwa wosono tufetizaye soneka emo masono tufetizaya evova zindinga zetu ingeta iwao kikilu idiao dinavo tufetezaya ovova tufetezaya mpe osoneko tufetezaya mpe mambo mandinga zetu wao kikilu imao mama tu vovelo unu tu vovelavo masono mayeto andombe masono mandombe mayeto andombe mpe inina ye masono meto ndonga wantu kabaza ya oko voyeto andombe mpe tuine masono meto ovo ndonga wantu mpe kabaze oko idinavo moko kyakilu kayana kyo kikilu mpasivo kangwa onto no akongo di antotela bazaya nkya mambo tutavovela nkya moko tuta mokena ovava mu lokole kya kidinavo mutalutonajo utuzaiso wa unu nkya mambo kikilu utunatini momo matadidi kaka muna masono meto ma yetu andombe
Ingeta yaya muna pova. Ewunu mambu mayingi ndete yuavu mvovele ngizi de bangula masweka mamukati kya masono. Mu masono mamindele yepo mu masono meto mankanda ndombe woto boki divo masono mandombe. Kasi ndombe le dodo kolo kwa beno bosika la vova kiputulukezu ye kikongo. Tunapa yatwa nkaketa kutulanda mu yatangu ebau kababaki samvimba kya mbote ku kikongo vo kabazeye vova ekikongo ko. Iwao vo mamu mankaka mamu mayingi mu kiputulukezu vova bosika la kwenda kiputulukezu ye mu kikongo. Kediambuko muna toma sasi la kaka umambo matadidi kinkulu ketu undonge ya ina kaizaidi toma vova ekikongo konanga tulendi kubavana ke bimpwasikila bia bakisa nkamambu beta vove kanti iuna kaka ntoma vovelanga ko ufitevanga ngolo nalongoka munazaya endinga yantieto mpasivo mfunu kwa nikikilu ina elumbu kyankaka inenda kutusadisa dinavo unu tunakaka vava nsanda vava kimfuka keto vansanda ivava tuvandidi munamokena emambo matadidi masono ma ndombe masono mo mandombe muna mboke neno ina yavyoka twamonavo masono meto menavo kamenanga masono una tusonekenanga masono mamindele yetu tinina yempila yetu ankaka tusonekenanga masono meto muna moko kinakyaluta watu monesavo enzo kaka oitunga ngenzo muna gyaka yanzo imwa muna mwabakilwanga umasono mayetu ando nagyaka kyanzo meta nzo itatungwa obunde kese ndambo ye ale endilo ya ine vangili banakati vo diamumpe kwa nidina vo diasona makanti kinavo katazaya oko tutamona kutoka kavo gyaka kaka kina okanti kwa ndonga inaizekala wabana baba kisakala ovo voto mene votala nanga yambu dilenda vopai wauna twavovela wao uno tunapoenda kaka tunakuba makaka na tadisa kaka umambo meto ma ndombe wao uno utubangu munine na ntete umambo kaka mamana matadidivo mayetu ndombe utusasi la ututoma kutukiesesela umambo mama na matadidi mama sono mayetu ndombe kadi kanikutu mono mpengita vovelo vava yendonga mpe katwazayanga okovo masono mayetu ndombe mpe kalame kala wa wei olenda kutuvovesa kwa ndonga nkaka mpe atemu wa ukabaze oko vo muntu bazai isi open mpaka mpe befila vo yeta ndombe ketunina ye masonoko nkyamvovo olenda kubavovesa mbuta lutonayo ingeta yaya bon emambu mampaka ezo tanguza wonso ninavovavo endombe salukyandi paka wabo yani wabaka esalu wasisa kunima watule mpaka kuntwala kansi yetu tuizidi tumanisa ezo mpaka endombe kakalanga za ndombe kazingilanga za konso lumbu ye lumbu pila mosi bibeno nengo luvovelevo masono metu mandombe mavai kamuna yaka wao mafai kuna yaka mlongeto wabeladio mpai wabaka entaluzeto zole entalentaka etano eso taluzozo muna kiputulukezo vo muna ninga za mindele wabokela vo 5 ye doge yo 5 doge ngwatu kilu ya masono mandombe kansi yo 5 doge okavango okayenda mvimbe sosa diaka lande dila diaka mambo mankaka yanduwa monavo enjo 5 doge kofutu kutumbokela ko zole yetano kansi tufutu kumvana ekumbu zinkaka zatadi divo kumbu zetu iwauvo yetu tangu zinkaka atwankaka zeye ewo nkunga bankulu betu bayimbilanga muyana tangu vo ngele kunzila kongo ngele kunzila kongo mbakidimba tadiame iwawe kani lutomele wa muna kati kinkunga atu ngoma anasika
wasika ngengoma vo ritmu yengoma yikwenda nga paka tungu iwa vo yandi ubaka yo ritmu yengoma ufana e 5 vo 5 pakundungu yezole wankamba nkumbu yepelekete ezo kumbu zatuka muna nkunga wa ngele kunzila Kongo mudyambu vo ezimpangize twakele bula ngesika ngoma eyo ngoma ekita kwenda vo paka tungu iwa vo yetubokilanga zo 5 doji kezole 5 kansi 5 muna masono mandomo tukumbokilanga pakundungu ye ezole muna masono mandomo tukumbokilanga pelekete. Ingeta nanga wow, yani zole kwani kaka yetanu zinaye nkumbu o 5 obokelele pakumbundu o zole obokelele pelekete inanga yani 5 kwani kaka yezole benena nkumbu zo za ntwaswa nivo emasono maonso no ovo na tutangilanga mosi zole 3 ate kuna kwa kwele mambu konto mpila tubokelela ngavo mosi unenkumbwani nkaka zole mpe unenkumbwani nkaka ovo zole kwani kaka yetanu baswaswa iwao kasi ewo pakunungu yepelekete yetu kwa bokila ngavo wana mapasa mudyambu dikani bakide zole yetanu bakide ketala vuna katikati sidi vena katikati bosumo navo etanu uni na kukokulu mosi bosika vaika ezole kukoku koyakala kani bakita kitala kuyandambu tuyudidi kundambu yezole vo pa pelekete ndio pelekete busika kituka epakundu vo etanu yiwatu navo vo awole ana mapasa kasi mambo mankaka kaivova moko savo tufotisweke embumba mudyambu diki katuzeye atwankaka kwa kutulanda yovo kidiamu nzole vovo otoyenda kuna shkola za mindele twalongo kaka alfabeto vo batu kamba o alfabeto zao inanga 26 letras baezidi ye A B C D yate wakuma kuna Z kasi kabatu kamba ko A kisongele kidiambu disongele A ekipila katuka kasi yetu nze data nzambi vo tanguza wonse navo vavo ebakulu betu batu vene ngangu batu songele emasweka bawo basweka mukatika masono iwavo muna katika mandombe tuzeye ekipila mundele abakila vo zita vo silaba A mu alfabetu B e C yetu patuninanga yimo mambu iwo mvovele vo mamu mankaka kaivova mako pasivo katuzeye kokiatwa kutulanda mamu makaka mbumba tufotisweke mbumba zetu kasi lumbuki kaka muna telefone muna kimbemba bositukala kutubokila yevo vova mamu makaka momeni na mfunu katika mfunu mvimba kwa watu ankaka kwa zimpangi zetu bandombe bazaya ezo mbumba kediambu ko tutondele kikilu tutondele muna mvutu zako tunina kaka vava moko keto mama talidivo masono mandombe ndonga kaka itagwavo masono mandombe kanti kenena kutu ye keta olota kutu ko yani masono mandombe momo ketingi gwava nikaketa gwa masono kanti kuna ntwani kazeko masono we makadilanga we masona menanga we magyantikilanga idinavo utusonge santete masono vo songe sa kwa ndonga onto nina o baba na kabakalako inatwa mokena enkumbwa ntete mama tadidi masono mayeto andombe volenda kutusongela munasoneka wau masono metu mayeto andombe na masona menanga diambu ntonekene divovele diovo diadi divovo kwangeye ovo moko muna masono kwangeye kediambu kuyaya matombi daka mutangu au telema yesoneka po yesansuda kwa watu emomambu ngitasoneka muna mandombe momambu tutavova muna mandombe yapila tunasoneka mo lumvana tete 1 minuto etomesa mambo mankaka
Para outros irmãos que querem, que estão a acompanhar a escritura, a nossa conversa de hoje, isso vai precisamente para a escritura Mandombe. E aqui o tema é Mandombe, Masono Mandombe, que é escritura Mandombe. Então vou escrever em Mandombe e depois irei traduzir em português. Bom, entenda, o quadro é muito pequeno, então a outra parte irei colocar aqui. Aqui é a escritura Mandombe. Isto quer dizer, em português, outras escrituras, que é Masono. E outros irão perguntar o porquê que eu coloquei este elemento aqui, este ponto. Este ponto em Mandombe serve para separar as frases. Porque quando em Mandombe não usar esse ponto, é dificilmente a pessoa saber o que você escreveu. Bom, até pode saber o que você escreveu, mas não vai definir se é uma frase ou simplesmente uma palavra. Então, isto serve para definir ou separar palavras e frases. E este ponto aqui, segundo a lógica de Mandombe, nós chamamos de Kanganzila. Bom, na língua portuguesa aqui é ponto. E aqui temos aqui Mandombe, que significa Mandombe. Então, aqui temos a escritura Mandombe, aqui a escritura europeia. Temos aqui a escritura de nós os negros, que é Mandombe, aqui a escritura europeia. Então, este ponto, conforme eu disse há pouco tempo, serve para separar os termos ou a frase. Não sei se consegue acompanhar aí, apesar que a luz não está muito boa. Sim. É mais ou menos assim. Então, aqui temos Masono Mandombe, que é Mandombe, escritura Mandombe. Mas para chegarmos aqui, temos muitas etapas, passamos muitas etapas. Então, nessa etapa que eu estou aqui, se a pessoa já está escrevendo esse tipo de coisa, significa que essa pessoa conhece, estudou, sabe escrever e sabe ler. Para alguém que vai aprendendo é difícil, porque passei muitas etapas para chegarmos até nesse ponto onde nós chegamos. Mas, para já, a escritura Mandombe, não vou dizer que é fácil. Aprender é difícil, mas tudo, quando a pessoa tem aquele amor e a força de vontade, tudo é fácil. Aquilo que é nosso, devemos sim aprender. Então, essa aqui que eu quis apresentar como primeira parte da nossa emissão ainda. Depois vamos continuar de representar mais outras coisas. Isso vai dependendo da base da nossa conversa. tutondele kichiru muna maonzo no o tomene kutusasi lokoko Mandombe masono muna ntila soneke na kikilu ayeto akongo tutondele kikilu nanga ndonga onzo no itomene landa ibaki isivo yeto andombe mpe tunina ye masono me idiao dinavo yendo akongo ketufidingi dia kampaka zayangavo tunina ye masono meto mayeto andombe tulendi mosoneke na mnafileto kaka owantu pe ovo omindele mpeke bebakisako nduna kaza idi moko ke bebakisako bo o mama masono kanti tunina
yema sono meto tuna landi dila kaka kuna nima antango eto tuita landa kaka tuina vava nsanda vava tuina tuta mokenena unlumbuki ahunu kya lumingu tatoma vapula elumbuki mosi wole mosi kasivo twamokenanga mwamundi ingeto ya Kikongo tuina kaka vava tuta landi dila kaka twazayadi aka kwa yingi mambo matadidi masono mandombe masono mayeto andombe masono mankaka zetu didinavo kwa yeno ontono luta kutulanda bana mbelena ye tima dia longo ka masono meto uzaya we mesoneke no ngo we to mfete vanga mpasivo ya longo ka kelumoni ntoniko luvava mbuta lutonadio yani ovana ngumalonge momo masono mandombe idinavo kwa yeno ontono akongo dia ntotela kitavovela kaka kofo Kongo dia Angola Kongo dia RDC ovo yeto onto kaka bana babokelelevo Kongo dia ntotela nina inchato alongoka Kikongo esoneka Kikongo kieto muna masono meto mayeto andombe kelu moni ntoniko luvava buta lutonadio tutondele kikilu tutondele mbuta lutonadio pasi wantu bazaya wantu ankaka balenda kudiyuvula ngeye wei walongo kela o masono momo mayeto andombe wei walongo kela mu munkya mvu wantika molongoka pasi vo unu pengeye watulongo fovo kwa nemi Allo yaya. Vova wako. Matondo diaka mono ngina muntu musivimbe zolanga mama matadivo mambo mayetu mandombe kinkulu kieto kipila bakulu betu bazingila mudiambude ke yeto atwa unu yetu mandombe ketuzeye mambuko iwaovo mukinkaka yavanda munanzo ekunzwame yabaka computadore iwatikidi tanga. Allo. Kiambote kieno. Kiambote kyako akwe uta kutubokelela. Kwambanza Londres. Inge tankumbwa kunani. Yes. Ye kiufu kyako. Kiese maingi ngina mawo. Mumona endumba ye matoko mamvula yeno vova Kikongo kadivo demono mfumu kuilufuta muno kuilufuta ya tuka wawu kese kiame kinavo mumona matoko yendumba mamvula yeno evova Kikongo elonga Kikongo kuna nkangwa wonso kese kayingi elusambu lwame kuna pfumu nzambi kaluyikila mvumya yingi kadivo esaluta vanga yeno esalukya mumbote kadi wawu to Kikongo muzika tutuna Kikongo movonda tutuna mukwenda vovika kandinga za nkaka oye tutamona vondinga za nkaka za mumbote zina Kikongo kandinga ko kanche mono efulia wonso ikwenda ngaivovanga vomono kukuilu futa ya tuka Kikongo ya utukila Kikongo ya kodila egana gambe kwa kulonde kwa utukila kansi Kikongo vova kwandi avovanga to ikwaza isanga vomono dodokolo dieno kadingala ko edingala kivovele ko dingala ndinga mbi kivovele ko na kansi mono zolanga Kikongo agana gama mofinanga yega kuna luwanda kuna wijo kuna makala kuna kuilu akungivulanga ngetata ugana Kikongo weya zaidi kio mono ya kwalonga ngakio owawo mbwene yeno vo mulonga luna Kikongo nzambi kalusaku muna inge tutondele kikelo tutondele munamvovo myako papa nzambi mpe kasaku muna ngeye muna kutubokela tutondele kiki ingeta atoma sala kyambote ingeta tutondele
Ok, é isso que tivemos a dizer. Bom, como eu disse no princípio, estará a falar um pouco português, o que como para facilitar também outras pessoas que não falam português. Do que jeito que eu aprendi a escritura mandou-me? Foi um certo dia, esteve em casa, eu sou uma pessoa que gosta de navegar. Principalmente quando estou navegando, gosto mais de saber sobre como é que nossos antepassados viveram e quais são os erros que eles cometeram, que nós hoje em dia não podemos cometer. É daí que eu disse, então, deixa tentar estudar o surgimento de outras escrituras. Assim, fui estudando um pouco a escritura europeia, fui estudando um pouco, investigando a escritura, os asiáticos e os árabes. E depois sentei e disse, mas se todo mundo, se todas as pessoas têm essa escritura, e como é que nós não temos? Daí fiquei muito triste naquela noite. Então, é daí que eu disse, não, os mais velhos me falavam, não, quando Deus criou o mundo, perguntou no homem negro, perguntou no branco, o que é que tu queres que eu possa te dar? O branco disse, não, quero que você me dê todas as coisas. Bom, quero dominar o mundo. O chinês disse, não, me dá metade. E o asiático disse, me dá metade. Então, perguntaram no negro, o negro disse, não, só vim acompanhar. É naquele dia que eu disse, não, então, nós, os negros mesmo, só viemos acompanhar o homem branco, ou os europeus, ou os brancos em geral. Fiquei muito triste, mas como Deus não dorme, fiquei sempre a navegar, e daí, a partir da internet, onde encontrei a escritura Mandombe. E foi um processo muito longo, para você um pouco curto, e depois daí procurei outras pessoas que sabem que, para ter mais informações, e a partir de 2015, onde eu comecei a aprender a escritura Mandombe. De 2015, fomos 6 meses, depois paramos, fomos continuar em 2016, no final de 2016, onde eu terminei a escritura Mandombe, e lá tive o diploma como professor dentro dessa escritura. Ingeta iwawo kikilu wawo muna masono mu mayeto andombe kadi maswaswa na mena yi masono mamindele mpilankaka misona menanga o masono mayeto mpandombe mpilankaka kikilu masona menanga wawo kizeko kinawaya ntiko longo ka masono momo ngampasi makala mna longo kamo ovuka makala mpasiko nangei. Mutangu za onso no ivo vangavo ediambu vo kazeyeko nge zolele longa ke dio dambu pasa ka dinakala. Masomo mandombe papasi meni nanga kanse vo nge mosi zolele longo ka vo zaye dio diambu mambo mawonso no kamakala nga pasiko. Busimakala nga mambo kama pila yo ikaka yo vo mono mamo mankaka ye mona mampasi kasi matadi divo masono mandombe ke mona vi mapasiko pasavo diambu mono mose dio diambu zoli na zola dio. Iwawo muna longo ka diambu dia onso no kakalavo kya masono kakalavo kya salu maonso no mambo matadi kaka muntu lenda muvanga muna mulongo ka tete kala kaka yenzola voku nina yenzola ko kanikutu batumini kanikutu bakangi munanzo ya ina walongo ka kulongo ka kodem denki kunine yenzola ya salu kya kinako unene yenzola ya longo kako kanti vo nina yenzola bosi kwako olongo kakani kutu vo diambu dia dina mpasi dina kanti kina vo yenzola ko bana lego kya kina ina wasal walongo kakyo lenda kwako olenda idina vo iwawo wokikilutu diatila kaka mna malembe tutakuendela kaka muna moke neto mwamundingeto ya Kikongo idina vo ndumba yematoko kelumoni nginchoniko za vo vendingeto ya Kikongo za longo ka indingeto ya Kikongo za longo kampe omasono meto masono mandombe wawo wokikilu masono mandombe mao mamatu voandidi ewole yayi ovava imao mama tutamokenena dinavo kelu fidisanga mpakako kelu vovako va mambo makizo wabeta vova ke makizo wako mambo kikelu maki muntu mambo kikelu mawantu angangu imao mama tutavovelo vava matadi nsincheto wayeto wantu a ndombe dinavo twini na kaka vava kintwadi yo mbuta luto najo mpasivo yanyo toma baki sangu mambo momo masono mandombe mpasivo katoma kutusasila mpasivo katoma kutu songesa omama nkaka we mesona menanga
muna ndinga ya Kikongo vo kadi muna ole ya ina tumwenenge kala utusone kene kala utusone kene masono utusone kene mpe mandombe muna masono mayeto wau kiambote kia kungwankazi Masola kiambote kiaku yani vovele yani zolele longo ka musone kam masono ma yeto andombe nyaso kiambote kiaku kiambote kuna mbanza Londres ke vuandanga kiambote kieno kwa yeno onto no luta kutulanda momu lokole kya kidina vo velenge okala vo umuntu aonso no unayencha tuko ya longoka umasono mayeto andombe masono mandombe ka sosa ovoka moke na yembuta lutonadio yani otomenezaya omambo mamasono momo pasibo lwa moke na lwazaya wei lufete vangila hasi walongoka umasono meto ma ndombe tutondele kikilu idinavo nkelevova utusonge senge kalavo una usoneke nga masono ye mandombe muna masono mayeto andombe wa volenda kutusongesa diaka omamankaka wei masona menanga muna masono mayeto andombe nkia mambu diaka mankaka mana olenda kutusonekena mpasi voto azayavo diambo eliovo ndeti nsonekenevo mama muna masono mandombe volenda kutusongesa muna ngangu zaku muna malongi maku walongoka mambo masono mandombe utusongesa diako mama nkaka mana una misona menanga muna masono ma yeto ando ingeta yaya wao vota de tangu mvimba nswalu litakwenda wao votu futi tatamana petangu bosisonika kwa epova ya mama muna masono mandombe kasi nzolele diambu nzolele vova nzolele bangula masweka muna masono mamindele kasi voluto mabakisa mudiambu diki yeto nkanda ndombe tufuti zaya endinga zetu tufuti longo kapa masono mandombe bosisonika kwa epova ya mama bon bosi watika yesonika ya mama apre bosi kwenda ebangula mambo masweka muna masono mamindele. Okay. Wao yetu tuninanga indingeto mukikongo tulivole votu zolebokela mama tubokele pe votu zolevova mama vova patuta vova kansi votu zolele esoneka mama muna kikongo muna mandombe yapile tusonekanga mama muna masono mamindele ivaikisi vodi vovele diadiambo mandombe mama masono mamindele muyapila iwao vo pila mosi nzolele diake bangula masweka muna masono mamindele iwao vo lufuti tatamena mvimba ezilongoka masono meto mandombe mudiambu diki otuyenda muna shkola za mindele baoba watika vo alfabeto tem 26 letras tuninanga ye sílaba e tunapa ye vogage baba e sílaba tuninanga ye b d k até no fim tunapa ye vogage a e i o u kasi yetu katuzeye ko vogal ya a significa o quê?
Ou suponhamos exemplo, sílaba de, o que significa? Baoba sueka, e moma sueka. E o ovo uno monungizidi, e bangula de ambu di mosi. Wota yenda longoka, mamu matadivo mama mendele, baoba vovavo, e de, mungiati kilo yakile tuzaya, e longoka, vo sonoka, e de diao. Munaki como tu bokila muna mando me vo zita, e munaputu lukezo sílaba. E eu sílaba e watika yakila, depois transformaram-se desse jeito. A boca levou em joio e yandi muntu mosi kansi sobele kaka. Wa wati kumbo kilanga muna kiputuka zufo de. Wagi yetu katuze ko ndio de e kweka tukidi e kumbwi nani muna katika masono e este de significa coisa, mas hoje aqui não vou falar como disse tu já sueca em mbumba. Wa obayenda mukatika masono mau ba obasonika vo de conforme eu disse no princípio, o alfabeto, depois vieram juntar a sílaba e as vogais, suponhamos, temos aqui a sílaba de, tu baquilha que é vogal, ou, baba vou levou, indio muito, onde vou e a pofa, tu foi com boca lá, do, e eu para tu longo como uma cicola, vou dar de do. E a tua kaka mindele, e biobi simbi biao bezinkulu zawo avota aton kaka ato na azaya yimbi la ba oh watu inanga ye masono meto mununzolele yimbi la kijambo ifoti vanga savo e pila yimbi la yekalapa yeswaso la kwa aton kaka iwavo wa ubayenda vo notas musicais mukatika nota musicais tutamuna vo o de que aprendemos alfabeto de juntando o tal D com outra vogal, tornou do, e musicalmente vieram chamar este também do. Quando ele está ideia que embote, você não manda mukati kama sono, baoba tu songe lavo 2 pontos. Tu não pa e ponto e mukaka baoba boke lavo ponto final. A tua yenda aza embumba za yimbila abaka pegaram notas musicais, chamaram isso aqui de do. Quando foram colocar esse ponto aqui, 2 pontos aqui, mais outro do, de, e suponhamos assim, mais ou menos assim, nas notas musicais não vamos dizer de, ponto, de, eles se dão do. Mas eles conseguiram fazer isso aqui através do que? Da escritura em que eles tiveram, ou que eles teram. Você quando é de acabar de ambudinkaka, o bacatuca é muna, bom, conforme disse a primeira demonstração que eu fiz, essa segunda, fomos também na invenção. Baoba yenda e vanga de acamambo mancaka. Vou dar um exemplo. Tem uma marca europeia de carro que é chamado Opel. Então, no Opel, nós temos o O, que esteve no alfabeto, e tanto faz esse O, está fazendo o lugar de vogais O. E dentro, para gerar as coisas, colocar dentro do O esse símbolo, o Z vertical. Mas nós vimos nos sinais de pictograma, esse símbolo, colocando dessa maneira, vai ser fogo, um símbolo, um sinal de perigo. É perigo. Mas aqui já não é pergunta. Por que ele usa esse? Disse não, quer mostrar aquela força deles. Então, é isso que eu mais ou menos quis dizer nos irmãos. É mambo masueka mukati que é masono. Mambo masueka mukati que as indingas a atuancaka. E o avô, estamos a onde na vovó quase pangizeto. Fotizaia, é vova, indingas zeto. Tu fotizaia, é soneca, masonometo. Pila mosipe. Wakati kidi kwa mumasono mamindele mbangwe delaka zombumba mindela sueka mukati ka masono ngele wao muna masono meto. Nós também na nossa escritura ou nossos antepassados usaram palavras que foram codificando. Tudo aquilo que eu apresentei a primeira vez é um código que eles foram usando porque a pessoa não possa perceber. Os nossos avós também usaram mesmo os códigos, mas só que infelizmente não tivemos a escritura através da pressão que nós tivemos dos europeus.
Então, o que eu quero dizer? Voto ele, povo aí tá de voto. Atua inga na vova kaka vo, nzambi. Ankaka na banza vo kade nzambi uta vova, kumbu itata nzambi wovange zulu yentoto, wovange mono yengeye uta vova. No, ke wauko. E bakulu betu ba vova vo nzambi, peta sonika, muna masono wa mindele, nzambi muya pile. Kasi mukati ki nzambi, pova zitatu tunazao. Tunaye pova ya tete, tunaye pova ya zole, ye pova ye tatu. Empova ya tete, tuninanga yenza, que significa mundo. O A é a abreviação de Ya e Umbi, que significa mau mundo, porque os nossos avós tiveram a viver num mundo que já não presta. É desse jeito que eles foram dizendo no Nzayambi. E o avô consome muito o calavova. É Nzambi a Montsadissa. E vou volver Nzambi, que a outra vova Nzambi, o avangezuli em Totoko. Kasi, Nzambi a Nzayambi outra vova. Kani tu eleja kama mkate ndinge toki Kongo, bositu mwana vo, e pova ya Nzambi, isongele diaka mambu mankaka. E mo mambu, Nzambi provém do verbo Nzapilakana. Ya pila basongela vo. Essa agora é a terceira parte da codificação da palavra Nzambi, que, no outro sentido, provém do verbo também Nzambilakana. Agora, nesse provérbio aí, nesse verbo de Nzambilakana, no outro sentido, mais outra vez, estamos sempre no segredo da palavra ou da frase que significa Deus que está em todo lugar e em todas as circunstâncias. Estão a perceber? E o alvo, o mambo masueka mu masono, e o alvo tufutizaya soneka, e masono mandome tufutizaya, e vova, endinga zeto, passivo yetu para tukala, e mambo meto, e mbumba zeto, e kipila podemos tipo codificar as nossas coisas. É através da língua e através da escritura que a pessoa consegue avançar na vida. Não sei se até aí foi pouco claro, consoante a pergunta da Yara. O sasi di ovo o bangu mweni fioti mambu moma masue kamene muna masono ma mindele o bangu mweni fioti kanti kinavo mogo kia kinavo mogo kimosi kiambote kinavo mogo kimosi kifuanu kieni kikilu tupitiko vovela ngampasivo totoma bakisa kikilu totoma kota mnankati kwa mambo momo twenda toma bakisa kikilu o masono meto mayeto andombe Monivo andanga ingeta mwakazi samandolo bakisi kikilu iwawo wotu tavovavo masono mandombe mama tutavovelo vava masono momo kikilu kani kutumono mfitemo munalongo kamo temo bakila kikilu ntangwa mpasivo yato mabaki zakadi kita mutoma ntete mobakisa ho kanti muna malembe ndia tiluki kilu ya lungwenya yao yoyote diati la mpasi boto tumamo bakisa kilu kinabo imena masono mayeto andombe kikilu temo bakisa idinavo ntangweto itakwenda kwa kumfokolelo kanti tuina kakavava tutamoke na kaka mamundingeto ya Kikongo yovo muna ndinga Kikongo kanti jambo tutamoke neno vava dinavo masono mandombe di masono mayeto mankaka zetu kuna kwa ntikilenza kuna kwa ntikila yetu a Kongo
imasono momo bakalanga mamu idinavo uyetu au kinavo tutabakisa uwantu bana bazaidi momo masono beta bakisa beta molonga mpe beta vovela mombe ke tu monikovo umo mambo ka nkida kwedi akatunata mo ekuma muntu utwangi vuidivo uyetu akongo votu noanini ndingetu nganchitu bake unantu ala nchitu baka vene wantan kaka bete kizeka akoketi enluta ya ubazolele babaka bakala po nluta mya nzimbwe keti nluta mya kimfumwe kizeko kanti muna lunda esinte to muna lunda ekinkuluketo inluta tubaka iwawa una kadi tutalunda yetu mpe tutavana kwa wana tutaguta tutalonga mpe wantu kabazeko inluta kwane wauna tubaka idinavo iwawo kaka momu ndingeto yaki kongo kikilu imwa momu tuvofelana mbuta lutonadio vofo kwange wina vodiambu diakauna diau dia kudikila muna moko keto kiaki kya masono ma ndongo diamunzolele vovavo kwazi mpangi zetu za ndombe bao bavuna vovavo bakulu betu kabazaye mambuko bakulu betu kabavange mambuko kansi nzolele kulukambavo muyanza katuninanga yatwa nkakako avange mambu manene mvimba vo mambu mafunu evoka bankulu betu ko atwa nkaka waiza kwa yena lusongese mambu mankaka mumamu maonso na lusongese mambu makindoki tuze evoki ndoki nzailu kasi ezo nzailu za waiza zawo muzitsi zetu votu songele nzailu zambi iwavulu na muna yetwa ndombe wele fokani vo ndombe wele tanga muna universidade kumene universitário kasi vanga ediambu mumo mambu katenge kaze evanga savo yandi walongoka emambu mambi emo mambu kalongoka kakafuti kwenda kuntwala ko iwavo tuvutuka vana nsanda evana tuvidila pasi votu zaya ekwetu ninanga ekweku tuta kwenda kansi votu zolezaye mo mambu tufeti mvimba ezaye imo mambu pa tufeti vovavo tufeti zaye muntu metu vo ebakulube mujambu dentete bankulube tukabakala mazo wako ebakulube bavanga mambu manfunu kinkulu mvimba emindele kabavanga mako baopa kabavanga mo mambuko vavo kamambu mauko mambu metu wao vo fulu konso ndombe fulunge uninanga kafwensoniko longoka kikongo longoka kimbundu umbundu ndinga za wonsono ngemona vo ndinga za Afrika ufeti longoka ezo ndinga konso diambu dina infunu yoavu ngita loma vokwa yeno dodokolo dieno luzitisa ezinkulu zetu luzitisa pa zindinga zetu ye mambu metu iwawo kikilu malongi mambote ovene kwa ndonga onsono titakutulanda iwawo tulongoka mambo matadili mayeto ketufuidi kaka kovo mambo mamindele tulongoka mpe mambo matadili mayeto andongo dinavo kwa yeno onsono lutulende matondo kikilutu lweki kweto okumfokolelo amoko kieto munakuma kyanki entangwa eto imene kikilo entangwa imene kanti bosi tukuiza diako moko kya kikilo kya masono mayeto andombe moko kimose kya mbote tufite makyo vovela kanti lumbu yita kuiza bosi diaka tukuiza mpasi iza vovela diaka omambo matadidivo mama sono ma yeto ando idinavo vane kyambote mbuta lutonadio vane kyambote kwa kanda diaku kwa bakundi kwa wanta ontono batulende mpasivo twa fokola kwe kyambote kyatete kwa ngemo sinengwa masamba esalulu tavanga mi masalu kyambote bika bapungu tulendo bakala yebeno impila musipa kyambote diaka vo matondo kwangwa nkashi mpanzo yani pa utavanga salu kyambote ekyo salu ke tutavanga tangu zikaka nzila
tutavanga kani kwa yetu kukasi kwa bana beto tutawuta iwao vomvuto ida kama tondo kwa bantu bawonso no anakutulanda muna grupu ya WhatsApp vo longo ka Kikongo mvene diaka embote kwa mbuta muta amador vata Mesia Nzala Panda Yaya Ngonga Reba Kongo Zeko Bekobe yatwa wonso no akutulanda muna zinzo zavo mufuluke wonso no akutulandile matondo keno tutatamana kaka eya evita katune yatwa nkaka kwa kutumwani na eya ovita kavo yetu katunwaneko iwavo ke matondo diaka efuke matongondo kwa yemu wonso ingeta tutondele kikilo tutondele tuve mona mpe vutu ididi ya kumatondo na kwangeye butaluta najo munatambudila embokelo zetu avansanda mpasi voto amokena mambo matadidi kinkulu ketu mama matadidi ndingeto ya Kikongo dinavo vutu idiki kilo matondo muna kututambudila embokelo eto vene mpediaka matondo maingi kwa papa mpanzu yani unakunanima diati sanga esalo kyaki matondo mpe kwa ndonga onto ne tulende kwa ndonga onto ne kuiza kutulando kunima jambo tekieno lutomasala ya lumingo lutakuiza bonza mbukutu vana dia kaelendo ositu kuiza dia katuzamokenena mambo matadidi kaka mambo makinkoloketo mwamundinga ya Kikongo idinavo lutomasala yoyo Tamo aqui, aquele estresse do Maia, manda ver. Yenda kuna ya ujila, imbo beswange